Kumbeti chawa ma alwoni lok lobolawo ma wati serkan kine chawa ariyo kinucho adek kwena o itwan men kumu ki chwiny meda lok meto pa imat Mego Cecilia Barbara Atim Ogwal moto e otyat me India kumbeti wana wang me Uganda pedong tung kumala kekana wati ki kumu madit la chwiny bibie ma lok chwiny ma lok tek kumbeti wuchero ka yue pat kai wachi lok kum Cecilia Ogwal ngoma wipo ye kome. Signature brand pa Mego yewie matirone. Anero yewie ni I think joma nok eno te kwede. Joma por ge kwede ka anero Mego Cecilia Ogwal, na anero Mega Ol Beto Chan, na anero former Minister of Education na Mrembe Vitamazire. Kumbe bedo kene nero musenero. Musenero in that line. Now that was something I related with it so closely. La wo ma bero jima kiloko wang ma bera ngine o mira mogene ke nero Mego po la o nena chel awa la wara chel awa no achi no ma pat ke bero MP Mego temongo Mego beri parliament all throughout manyote beri mo bero all throughout nyuru be tiche commitment mo ni tij ma be me do ko ker ir luak ma mege so jimi do timo but gena po mere no signature brand mi yuye adada ini aber ki ker me lok Mego Cecilia Ogwal metemo interview kere ma check but kere dong no mwaka ne do chera njim lok pa Mego pa imat lok tek even in her old age lok ati le mon watch articulate and eloquent ma kumbeti ni interview no beka wacha ni en ne riak da ne ti la mathematician jima pola kar tina nyira gilworo mathematics bedo subjects but tina wo be ento Cecilia Ogwal wacha ni en ne riak da i gene mathematics ukwan bene school na kwan secretary school OG na very proud OG Anyera Zoo we're making headlines everywhere what you Kumu one jala Anyera Zoo but overall jima pola Dano birka wachene ni ayene eno bir Miss Uganda in 1969 eto mati mkere interview bika wachene en pe loyo overall Miss Uganda and loyo Miss Ambassador may sponsor chiel manoti sponsoring brand ambassador in 1969 ento gemanyure ni ira berla be kone riek kone ben ina la chunyi bibie very perfect example for us women atamni ene wero theme karmo karangej no kinero jima part ikit mikelo ero kak chawla ko la chen ki chawla ko lokni beauty with the brain beauty with the purpose ke nero from the like of Cecilia Ogwal gini kit me waje ko ni illustration ni mi achel nen maleng ngar wache nen maleng wago nen maleng chwinye nen maleng gange nen maleng tiche now that is a whole combination mawunu kile mon waje ni holistic person any Mego portraying actually until yesterday and when I had that perception he was kita kinena kachoy ko ni but following interview me achite woni I was like well Dano mirungeni kakemio a crown ambassadorship crown but money at an event what does it justify then, at least you have a lived experience of one-on-one with her and to get the nickname Iron Lady itamno kikwe iloke matek Cecilia Ogwal bediken mon pedong politician keken eno mon machungo mawie tek ilok mati inyim la dit lo president Yoweri Museveni amar loke mubeka waje ki la dit lo woni en peluor geno moy ken jomo ken magiti gitiu kanger la dit lo woni they are protecting their jobs but and she has nothing to lose so iwi waje la loke la dit lo straight pian peki bichule and lok manoti lok nenoti luany ikom girl child ti luany ikom lok me teach unemployment ti luany pidana me tunkumal ti luany overall pidana me Uganda la mema pada mera chelo wajene Cecilia Ogwal katika introducing herself as a Ugandan kung chaka ki bor Uganda mapia bor en machalo dakanyo en machalo lang Mego Cecilia Ogwal from the outlook Emma ingeyo kiet me wayo ko ni polkare ne dana mer gwa ko tijgi Iron Lady PM chimo kamo keken ka UPC mak ngeni eno ke nywaro don yeni otimo bal
karo waji UPC ngom miro waji ka o chero bot president Museveni o be waji irne la dit lobo e timo gen makuman pe be la kodi lok ma en logo ma chimu wango ni ini raj ini be ini kumane o wa dan waji ni she's bold, she's fearless, she doesn't mind who you are. Amir commenting e chela chel may na la dit lobo tika hugging Mego Cecilia Ogwal pange ka producer Joseph Ramadan kerna screen wa entong eno chel enoning ngar mo wachi ni petit chel mo e kan manyuro maladir lo watika hugging ngar mo e Uganda end. I think this is Cecilia Ogwal is the first person mo ati neno la dit lo watika hugging and directly kuma apart pange ka ti wachi gopa. No, have you seen picture mo e kan maladir lo watika hugging ato? I've not seen any. Yes. Neuro relationship mano giti kere le mo no ni frenemies gilu rem tak mena gida. You know, atamene that's the legacy mamego opero. Dano ma logo wang logo la kodi chwinye mamego bere kwere. La kodi chwinye mi teach me ati mape epe kano gimone. You don't hide, you don't take side just because tani kako na logo maraji kumngane diri abere kining dira nen kining. No. Lok me logo ma labon kiwajit labon lum idogi. That was Mego Cecilia for us. Wati yo kitwan men chwin maduong otwal way ber ka par mege way nera maduong ene mawo ber ka katini ne wati ka kele iwo manyer mano bukate ikom kit me yup meliel kumbere kom la to futi wa India speaker me parliament karachelo kilan parliamentary group kitika yupe menera kitma kibedwa ko kere kome chien pat wangeyo ni pe wa ber ki chwin mada mego mi contribution ma mege wa ber mere kaneno highlights be nyo be teacher ma eno tema kilobo wa me Uganda.